مالا حموکولک ji Şingalê li gel 400,000 kesî aware bûne. Lêberî 24 salan ew malbat raserî trajîdyekê taybet hatibû û bêgo kes serpêhatiya wan ragehîne. ساعدناه السبي مالا ما قصفاندن اف عنقودي اف حاويد عنقودي بسر مالا مدى بردان ملي نيري مدي عقرجي تشو والله لا ان شاء الله النار تاكل نص اسرائيل. هيفا دوێ سالا 1991 سەدام حسێن biryareke derdixe. Biryar bi navê Yezdanê Dilovan dest pê kirbû. ولذلك ومن غير أن نسأل سوف نضرب إسرائيل. داموشکên xwe bavêje İsraîlê. Lê wê çil xwedê nasan were ji dû wan mûşeka nelbîrawî bû. Bi qasî ew piştî borîna zêdetirî 24 salan hê li bîra mala Hemûkuleke û hêstir û gotinên wan zora hev dibin. Seddam karî bû mûşekan ji devera çilmêran li çiyayê Şingalê bavêje İsraîlê. Lê xwe mijûl nekir wê çawa xelkên devera Şingalê ji karvedanên wan mûşeka biparêze. روجك رشوقة بيراما نسبة ما روجك قالك رشوقة مدي ما أمري خد يكر ويتري برازيل مشي أمري خد يكر برايم الويتري أبجي بريندار وكتو Mala Hemûkulek wê demê wek ji mareke ji Kurdên Şingalê li çiyayê xwe şivantî dikirin. Lê ew dibêjin artêşên Seddam Husên mûşekên xwe bin konên wan vetişartin. Wiha xelkên sîvîl dibûn ardûyê her bersivdayînekê li ser mûşekên Seddam. Tara hat bazê me li ser girîl bakwî nîs sekinî bû me êm kirûl wê qadê sekinî bû. اشكوينو بندس شوم قرشنون مداق ما منا ديو ساب سر مالا ما داش غين عجو دخاني بسر مالا ما كاتو زلامين ما كشتن بازي ما همو كشتن هزار بازي ما هابو مالا ما هاد ماندين ترى ترو تانكي بو بلندبونا çiyayê Şingalê 1400 metran ser rûyê erdê. هەروەها جغرافیاوێ کر ئارتێشên Seddam û weke navendeke leşkerî ji lêwaya 24 re bikarbînin. هەروەها ئەوان mûşeka Skoda Rûsî ya got digihê 400 kîlometran guhertin xistinê de da bigihê 1000 kîlometrî û navê Huseyn lê kirin. عراق شیا تنها درجاتی صاروخ 11 متر و 25 سانتی ما درێژ بکرد بەرەو 16 متر هەر وەسا ئەو وەزناتیا وێ صاروخ کێم بکرد ku damadavê zêtir biçit elvêrê ew saroxa dê reddawiya kêmtir bit dê tesîra wê li ser erdî rûy serbazî ve diya kêmtir bit ji ber hindê ew saroxa armancê durust neynatin çunkî ya destkir biye pirêka tesnê eskeriya Iraqê hat bî durustkirin tenha bû hindê bê ku bes bigehet rûyî meneviye tesîr bikin. Li gor pisporên serbazî çiyayê Şingalê devereke stratîcî ye her artêşek çavê wê lê ye. Çimkî ew çiya nêzîktirîn xaled sînorên Iraqê û Başûrê Kurdistanê de ji İsraîlê re. Godûrbûna wê 1200 kîlometre ji İsraîlê û bilindbûna çiya dike mûşekên bigihêne 1000 kîlometrî 200 metrên zêde jî bigihên wate bigihêne navenda İsraîlê. Ji ber hindê giringiya çiya Şingalê ihtimala bu hinde dewletê navçe yet eqlîmî jî hebin ku ewana jî hinde sarixê bû nimûne Îranê sarixê Şahab heye Şahab 1 heye 2 heye 3 heye ev medayewê heta 1600 kilometre çi heger hat û İranê intilaq bikir nage heta İsraîlê divê cihekê bi xwe diyar bikir ku yê nêzik bet ku minasa sarixê lê danit ez dibînim çiya Şingalê bi wan jî giring ya stratîcî ye ku kontrolek wêrê hebin da ku tehdîd li ser İsraîlê hebin. Mala 100,000 Kurdê Êzîdî re Şingalê aware bûne êdî nizanin behsa sala 1991 an 2014 bikin. هاولا وقت داعشين نهول ما كرين راست وقت داعشين نهول ما كرين بنيت شلوت داعش نهول ما كر وسال ما كرين
تشتكي ما نشتن زلامين ما كشتن مالا ما همو خراكرن اف مالبات دیسا شوانتیه و چاندنیه بو خدکن وی جاریل دورا لی آواره بونه جوير روجي وحتى بير روجي نا تعويدك نا الما برسين ما اوراقي خبرنا بغداية تشتكش مرة نكرن ضد دربا اسوما بغداية بخدي تشتكش مرة نكرن ما بغيران جار كدي تري ما برن دانا محافظة موصل تشتكش مرة نكرن مالا حمو كلك نظان فروكات دو شهيد و دو بريندار جمالا واخستنا امريكي آن اسرائيلي آن عراقي بو لي او دبيجن راقهاندنا دسهلاتا عراقي ويدمي دقوت او برسفداينا كفروكين امريكي بو جبر آفيتنا موشكين صدام سر اسرائيلي اسخونا امامي خو واهموا وخساره خو برازي خو مالا خو همي امدجنستو استو حزباب بحده حزباب بحدنا هذا تنشتمل ويدري نرخامه نهاد بالرخامه شو سلمنته لگوری شیروکارن سیاسی صدام دواب و موشک ناویتن اسرائیل گواشک سر جواکا نیف دولتی بکه دال دولتا کویت بمینه لی او 39 موشک و لگوری هنجه درن دن 49 موشک بی انجامک سیاسی درکتن و او جکویت هات درکرن و سال 2003 صدام هات رو خاندن صدام جوی دوره موشک آویتن اسرائیل خلکن وی دوره جید بیجن موشک گو آویتن تنه پروپاگاندایه که سیاسی بون صدام جخور بکارانین دا زورداریا خواه جگل باشور کردستان و عراق را بشیره پیشوا بهلوی روداو دوره چلمیران سرچای شنگاله